4, 3, 2, 1. Jedan sportista iz Srbije otišao u jedan strani klub i nije se nešto pokazao i sad taj klub kaže nećemo njega više da angažujemo, imali su ugovor sa njim na godinu dana, ali on ne može da pređe u neki drugi klub koji on hoće, zato što je on već prodat nekom drugom klubu koji određuje gde on može da ide na pozajmicu. Znači on je rob. To ti je, kao, znači danas rade s ovim gladijatorima, to nisu gladijatori, to su sportisti. U tom robovlastičkom sistemu. Znači, nije ubijanje dece. To nije ubijanje dece klanje. To je prekid trudnoće. Razumiješ? To su ti eufemizmi. To je prekid trudnoće. Znači, nisam ja rob. Ja sam sportist. Roba, to ti si rob. Razumiješ? Ti si rob, brate, ti ne vidiš svoju familiju, ne vidiš svoju decu. Razumiješ? Hotel, teretana, sala, utakmica, avion, razumeš? To je klasičan rob. Ali te mediji tapšu, bravo majstore, bravo kralju. Ti se napiješ ko svinja, bravo majstore kralju, razumeš? Ti boluješ od 15 polnih bolesti, tamo si bio s nekim dromfuljama na orgijama, razumeš? To kralju, ono mediji te, razumeš, sve mediji kontroliš satanista. I ti kad pogledaš Srbije, ove debilane u Srbiji, to ti je ono neka uličarska varijata, razumeš, marihuana, mrkanje, pornografija, blejanje, trigonometrija, takmičenja iz matematike, iz fizike, ono majmunisanje. A na zapadu, ovo sad što se spomenuo kardinalske zemlje, Amerika, tamo imaš ono što se zove